friend me say. I don't say. If you ne confirm me answer bo akodi. Ti mama so. Ye da mo ba oba be ye no. Ma ene enye wo last. Yin say na also wonyem no, enye no correct. Menyini wuminimu wuni paban a woye. Wotime formate na ene na ye no correct. Uhu se me ne Linda. Uhu se me ne Bruwa. Ya kan ye do asom. Ye ni age no. Eye wo ya. Ha che say Linda anije eye wo den. Wa rewo. Wa mane ene wo hawo. Eni afi na wo ba bisu. Me pesa ade no ma enenye wo last. Nsabaka. Won't me fa wo sabon kumu enkasa me hosi no sipi. Metima kasa akira wo sa fi se kokura mo he won feri se obesi me ne so a me feri se me di aduru beta no so. Yes. Me di bua ma because so ye me ba papa. Me ye de ayi. It's now me ubo na me be me no say wo na me smile chiro. Because e menti me no wo nyikenkai fa so be ani so. Ti se o so kye me se wo Linda no wo ye nipa kye me anase se. Awu kasa ba ku mienu la Linda la Bruwa na ho anwan na mani bre no na ni je me are wo. Just una wo no se wo ye wo nyame ya me Linda no nyame nyame o. Wo ye mi nyame. Wo want me mama kwa just seconds. Enye wo me kan che so wo no be ma nkwa wo ye mi nyame kese. Na me che se so be kwa na kwa no mra wo ni mi no dem ni banim. Enye mi manim na be kwa no. Ara me na ba wo dem abe wa na che. Ana me che se me no kasa kwa me se wo ba Linda de bi. Na wo ni wo be nyame ni makasa bi. Ene ye last e wo me ni wo mi. Me kai se me no wada. Ana me che se de do koye no asa de waba. Bia nfa me mai. Asa de waba. E de na me no wo ye. Marcus asa de waba. Linda Danfo e die. E fam Linda Danfo bi. Me fro Linda Danfo. Me do nyame en so me hye. Me so we ade na obeye. Me say if you know konya be faso ne makasa sansa me ye wo ba e ma me. Wonya me ba ma me. Me kai se me do pie. Ekoko no mo nsa me kai se ye boy me kai se me ni wana me ni wana me ni wana wo de katashi na ebe mu nwa so e ba na no dai wo de katashi wo no me wo kasi me ofisa wo won try se wo wia me ma me won free me so bi na ye bi ntra won pa won ota won free wo ma me me fa ota wo no kan cho se fa wo musu ko e no me nim de o de ye me satam na me ni ada na me ni the right sense me ni de o de ye me nti e de ma ne ba ne sa e de na me no it's a mistake na nya ba we ni afa ye funa bra ni wa so de katashi be mu was na madam life mo sa me o pe be ye wasade a se be be my life e de asade na me ye me nya asade bia e na me ka cho ma na nya last me no won kasa sa ebiem me no won kasa wo se wo ne wo ye ma me kan kire wo nim na wo ma Linda bufume wo ma Linda ekoko pai me srew Linda bufu a so na me bufu ne beba na me so ye ready can bufu me say me nsura bufu Linda no wo hu be fa won to a right place I me no ba no to the right place o he ma me no ni asem me no won na me no okay ko ne ko yiku she so wo ne me na nyima ko ne ko yiku wo be bo me ma su ane wo be bo me ma Linda ni mo ta ka so ko yin nsem Linda o ni mo ta ka so ko yin nsem Brian so me shapra ne crutch na me ya o wo to ye crutch mo so matches wo ye crutch bibi na ye bibi ntra ne crutch bibi e na ye bibi ntra sa wo ye crutch ba wo ne me ni o ba fi an se ma ya wo se do wo ti ai uhui ya wo se do ai uhui be free ya me twa de hye ana me chese ana na wo pese wo foso ne me da wo pese wo wia me di enso ma mpene wo hu wani guase wa mpene ma fa ye funu wo wa fa ye funu wa mpene mponi enye no kra me di so wo so ne me ne fa ye funu na be sisu bi ko ne ko yi en fans wo bi e bi na ta pa no ale ta no en tale wo be di free Linda wo na eba wa me si bi ta no en tale wo wa no na o de kasa ko chichi na wo de wo be si wo bi na me say one on the kind of what you me no wonyem one men you be si wo biem achichi open mo ja do ho ayi so na be fi and the one na ma bre me ma bre wo de si wo biem
me ma bre enyame no oboa enyame no na enyem enyame no na enyem waseda eyentro be fuo ba what to kaji say Jezebel why you leaving? Why you breaking up? I don't answer. Why you running? Why you leaving? Why you breaking up? I don't Kusia. Ubechidi sese makus travel truck. Ubechidi sese makus neke makuno sozonyam. Kusia minya butse bibi. Kusia. Nasa kamitie jemfi kwa. Nasa kamitie jemfi. I made up of myself easy. Then I make a charge them. Then I make a charge them. Because there is a Makuze Yimiama. Makuze Yimiama Gube. They was. Because I said they were copying and pessing me. Pessing me saying he said. Because Mamma say, it's all about for him. It's a million that showing was the audio good. Because Mamma said, because I meet him in Mumma by myself, you won't cannot grow. Meet me, yes, I met him was up on Zoom one day. Only my because you're too much, and you're too much. Because I'm a mouth of the same. Matilde, me, Joe, Matilde. Me, Joe, what? Hello? Ma. Good afternoon. I'm home for me. Now, home for what hospital? Huh? She feels home for. So, hospital. I don't know. Huh? Mammy, one Danny. One Danny. Send me some part. It is your auntie. Now, one Danny out of home for. Huh? Young lady, I don't see. You be young Nana. Nana Maya, one and any fire free. I tell you. Ma. Eh? Actually, me, I didn't know, Mamma, some days here, Mamma. One and any say. No, the thing catch you, no, my friend, I can't show. What me afraid me, I can't tell me so home for. Then I'm home for us who want it. Now, one day they wait me up for home. Afraid catch me. Now, Ben on is a would you think that? Huh? Brave in the movie, I'm losing. I know, what when I'm an idiot. Bonaman, you know, or senior one. Brave you, what am I saying? I say no, no, nice minutes. Or senior one. And then we have a friend. Huh? We have a friend, said Bearman, no only what I walk out and now walk out, say, and your own one. I didn't, or Bearman, or that one, this be as one. I'm a Joe Clement, yes. I just know as I was one shadam Bruce will be as our. Media and Bruce or Bruce. So, Bruce was one Bruce one. Media penny.
enya kokora na mefe na so ba ba to bro pa te se wo na be ma no wada no afa ye funu na wo ka kire na wo se nya wa ade wo hwe wo ya koda se wo no ani ma wo be ka se wo no wo be ka se nya wo no ah ade bibi ya na ana ni shubiri no ah be ma pro mo da wo buru ana wo de me gusu ana na ekasa me ba ho me ade chi a me ba ho no wa kire me be ma kura wo nyi se wa ka kire me se nya wo no ade chi a me be fie ho kire me be ma kura wo te de me ka kire wo no be ma kura ho ken si me ni a me ni se enya wo no ni wo se na so wo fo buru a wo be ka me ti se ne sa ah se ne sa man te so da benchina ah me ba ho oda so na ne o ha ne ni na ende no wo ne wa hunu ah wo be ka che wo se enyo no ah member bebre wo bi ase no ono fa na nti wo betimi akwanje ne se ono na onye ne nyem ono be ka se enyo no ko anu tu ate kasa susu dina wo be mu meni ate masema ma mbo bi amani anza men kan chiru bia bi no amko bona mane bien wa ase bensi na be se ko pa mane ah asa na enye ni ka na asa ko ka tire wan tude ye yan se sho wusu yi ma ate ni hwe me na no su yi ma me mate ana ya pe mre mate na mwa de obe da be mwa de mwa ni binta asa o de ya na open ti afa become na me de adwene ne ayi no akrante be ka ho aba ate yo di kusu ma me ate mate ma ko tire sho wusu yi ma me bye yo ya men ka ho bye bye. Why you leaving? Why you breaking up? I don't answer. Why you running? Why you leaving? Why you breaking up? I don't answer. Call me OTJ, like nobody business. I know they sleep around. I dear Chin and Tewunkas. Kobo be nine, so that so she them, eti su. My catcher will say, I dear me ye no. Set up a me ye and who cream yina na me catcher ono. Se my ye bibia, menim said your perm kind of bonino. A jado crowd the channel. I didn't know my ye be na men kind of crench or now fancy me. Na me travel through. I'm what dear chemi. Linda, you see me doing a me or hatasturu. Send me. Ye twema chimu makra de cheremia no krena na meka wadamfo no mekai se menene pie ni anom nsa ba isem ne menene dai pa lenda menkai ma anye bibi etisa because me wo ho nyina na me wo ho adwen wo me mu alenda benim se wo ye oba ma invest wo e di ntina me di san kwase asem no amasa investment ni nyina haye kwa value sa investment no 65 acres kokofu Linda se maye bibia no kure ni nyina na maka akire wo me ni na wadamfo no kura ne ho nyema kono wo ro no ho empre bebrebe mi amani tua ni mpokua ne gugusui tokura bodu se ne tua hoyi man so ne mu man fa me ho anka no Linda jimidi se maye bibia nyansabo akwa me ka akire wo be ka me boni akire ma odi akire me Linda Mr. Sorry na me kopi bibi ma woni yonko na kopi bibi ma me midi ade awayi we kon kwa be da do edwane Linda ade awayi me nya bi kon kwa be Marcus ade na ma ye Linda Marcus enche Jimmy D Marcus me mpesa me no be drug me mfo Marcus ko
Me say me dynamite na Marcus call. What the so ka say? So one year na Marcus. So 1 year. Nyɛ. Me that's Ade akye samre. Umpie. One me ya de me catch say me say come impedite. Linda, get no adamfo no ye bronsa won pɛ me no mi no anigye. Inti adamfo no ye bronsa. Enye no kure, menim sɛ get no wo hu sɛ me no mi no ya ka bom. On pay any je won say ye do aso no ene wo pa kwani ese bia so no de ayede wo de abetiti me no mi no ntem Brua We could fight and shout, slam doors and show the difference in us. And I won't give you up. I won't give you up. When the music stops. We in your bonnet. 724 say in your enya It's the situation is there. Matinasi, Mada, my sorry, and I'm adrenaline home. I dream home plan, I dream home plans. And who dear bed one my make my brabo. What's the region? Maybe no problem. Mo. In person, no bigger problem, be a bill. That one was. And command me knew as simple as ABCD, you call as you call correct. A so simple, some no better myself. Near the year at 2 years. It's Marcus said there are some Nessia. And then the pen and the news saying, me meaning you in any podium. He said, there are person me and say, maybe some cockle a plan. None a pen, I'm a kaboom. Now, Miss movie with my life, not a true chap. Linda, so ye day. Marcus said, because I'm not soon in a menu. And to so great a mamma many. Marcus may say, a person may claim insane. Now, foul pen and now on Yamono. Now, worry. Now, Miss movie on with my life. Na etun twa na de bia problem wo fia say no etun twa Linda Marcus Timase and Linda yeah ma tim ya waka sama menka bi ko bi ni manka bi de yemfa nka ase Linda wunnim ade krontia sa abofra wi Nyankopon de na beto yem e bia na abofra wi oba be yo man panyina oba be ji wo man wi efru Linda mami Marcus make cancel bi ankyere me make cancel bi ankyere me make cancel bi ankyere me wonim se sani wo na akoye de twa se wo ye enti Linda na wonim na akoye sade Linda me ti me nkoye bibia Marcus me say me ye de me piase wa me tie me buru ade me obeto me e be boa me ene na meye enye de wo kan e meyifu ano de no make cancel mu ma so na mentie me paucho tie abofra ye oda wo yamu obi pebi onya obi kura koda mountains 1 year epeba onya nanso Nyankopon ayde ama obi Marcus me nyobi me ye fe me piase wo buru a me nyobi osu obi me nyobi me ya me entini me ye de no say de wo kana to enye de wo pe na ye wa brabo Linda me nya hwe Marcus say enye de wo pe na ye wa brabo no kure enye de wo pe na ye wa brabo so kwatra me yonko ba so bo so me be de wo ye de wo pe Marcus en shima bufo wi adwumere we shima bufo wanya de ge na nsuo na nyemo no ha nsuo na nyem ge no wonim ne oba nsuo na nyem ge ma wo yonko ba betimi aye na se me ka kire Marcus Linda see them no o se me see as am no can is simple me claim sin we and no pen and want to ask Linda me paucho Marcus abofra no me fa bibia nka no Linda why you running, why you leaving, why you breaking up, but don't answer. The dressing should come on. India, what if you have you? patron Mamma, me Pena. Pena. I was through home.
Oh, home. I'm patron. Madam. I'm not sure who's now you come up. Patro, Chiwa, Una do casa from Nana. Chiwa, ye cool. Yanum came said, my penny. No, sir, I'm saying, I was sent and in Patro also. Why? Hey, what do I say? Come up. I'm not sure who's right. And then you came along, and my life became beautiful.